Sasisian pat ngi pedang sumbai pi barok syakani ka channel ko jungi par hakani ka video ngin pe yikin gi post ki brang shlait mai po Meghalaya. So subscribe ka channel ko jungi ru but turn on your notification bell kana bo pinum do iki videos ki bunga upload. Yang ni ka post apply ta ka Office of the Director of Health Service Meghalaya Shillong mentau banai araja rapsau. Ka keteng juga ni ka post ka staff nurse. Ka last day lan ka tarik ka bakhado pa pila ban somoj ki applications ka khat santrik banai Julai araja rapsau. Kani ka post staff nurse kalai hado laispa apsantali apsautali hapo East Garo Hills, South Artali hapo East Khasi Hills, Khandri tali hapo North Garo Hills, Arphonyo tali hapo Ribhoi, Khatpratali hapo South Garo Hills, Khatpratali hapo Southwest Garo Hills, Arpkhandai tali hapo Southwest Khasi Hills, Laiphonyo tali hapo West Garo Hills, Santhoi tali hapo West Janta Hills, Laipho tali hapo West Khasi Hills, but Laiphalai tali hapo Eastern West Khasi Hills. Ke age limit lene ke kerta ke beredo ke de kat prasnam mat ke bahado ke de arpunyusnam bat kandan ke apa age limit relaxation hado posnam ki schedule caste lene ki schedule tribes ke salary lene ke tulap ke de lepo jar hak sibnai ke educational qualification kalangkumne plade ban pendap ya ka BSc hak nursing lene general nursing and midwifery naka institution ke bela recognized daka Indian Nursing Council kiba apply ya ke post ru plade bandap ban register hak Meghalaya Nursing Council. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply ke nika post pihak ban apply online link ba ka Meghalaya Health Service Recruitment Portal ke link ngal ai po description jo nika video ki documents ki ba phidan kam ban ra ha ka por ba le verification ki langkum ne ke baning kong registration certificate hapo ka Meghalaya Nursing Council ke ba ar ka birth certificate le nika admit card jong ka SSLC ke ba lai ka schedule tribe certificate le nika schedule caste certificate ke basau ka experience certificate ba ke basan ka voters ID card.